Thinkatho na Antoine Mutegeri bwega nuntu kona kanya kugwatanira nawo ni kiriwe rutha mugwanja mbitagwo Antinyari Kenywa tukianjiria nteto cietu ninto bika imono birikitie kuthabi gicoku akibiria biajukitwe kiri thoko iregwa kwa mawakagita kama andamano ja kiumia biri bithiri na bobo ne kuringana na kamanda wa Thintere Gembe South Noe ya Eliakim Silgich uria nkuruki withiritwa kiuga kuri na ntuku ingi inya iracie imuingi kwithoba gicokia into bibi bakiugoro gacokia atethirwa akithitangwa nkuruki nethiritwe akiuria abiashara kwithoba kirugura biashara cio ntuku ya ruju kinyakethira ni kwirigiri maandamano ja Sabasaba akiuga bakarikithia ukaria. Tarehe 25 tuliweza kuona wizi na uharibifu mingi ambapo haikubaliki, sababu zile vitu zilibio hapa ni zile vitu inasaidia kujenga soko, na hii soko itasaidia wamama, itasaidia vijana ya hapa Maua. So ni furaha kwetu kuona kwamba zaidi ya simiti 80 kwa usiku moja imeweza kurudishwa, hata mbao. Na vile vile sasa hata tumepata simu mingi ya watu ambao wako tayari kurudisha simiti na mbao, hata ile fertilizer, and we are appealing to them waendelee kurudisha. That is good, sababu hii ndio uzalendo. Na tunasema kama viongozi wa hapa polisi kwamba uzalendo si lazima usimame nyuma ya chama fulani, uzalendo si lazima usimame nyuma ya mtu fulani kiongozi. Uzalendo ni kusimama nyuma ya nchi yako, uzalendo ni kusimama nyuma ya mchi yako kama Maua. Ukiona mchi wako kama Maua ikiharibiwa, watu wametoka kwingine kote, wameacha kwao, wamekuja hapa kuibomoa kwako, nawe unashangilia, haikubaliki, wewe si mzalendo. Hapa site kulikuwa na material mingi. Kwanza kulikuwa na mbao karibu fiti 7200, that's 7200. Alafu kulikuwa na simiti mifuko 1900, na pia kuna zile vifaa tulikuwa tumeweka kwa maofisi, hizo pia waliweza kutoa. Waya za stima walitoa hizo pia. Alafu kuna viti pale pia zilikuwa za ofisi, waliweza kwenda nazo. Na pia ukiangalia nyuma mbele hapa kwetu kuko na pampu la maji. Hiyo pampu tulikuwa tunatumia kupiga kutoa nayo maji kwa haya mashimo. Ukiangalia ni kuwa waliweza kutoa magurudumu yote. Wameweza pia kutoa zile pipe. So hiyo mashini kwa sasa hii iwezi fanya kazi. So ni lazima tuifanyie tena ukarabati ili iweze kufanya kazi. Tumekuwa na mikutano mingi pale kwa vijiji na tumeongea nao vijana, ni kwamba tumepatia 1 week period ya kurudisha simiti na mbolea. Na hiyo period pato tuko na siku kama hine hivi sasa. So wakirudisha simiti kati ya between now na siku hine, hakuna ile hatua watachukuliwa, because we agreed kwamba tutapatia grace period waweze kurudisha. So we expect a lot of cement na mbolea irudisha hata usiku wa leo. Kama vitongo ya security ni kwamba kuna mambo mengi tumesoma kupitia hii maandamano ya tarehe 25. Na hiyo ilikuwa ni masomo, ilikuwa ni shule. So tumejipanga vizuri na tumepromise watu hapa hakuna kitu kama hiyo itafanyika, because kwetu ilikuwa tunafikiria ni maandamano ya kawaida, kumbe ilikuwa imepangwa mass protest. We saw people being imported from very far away outside this sub-county, wakuja wapore hii mji, wakuja wachome mji. Na tumesema kitu kama hiyo ya uharibifu haitafanyika.
Muthujo mantuje gie siasa no JR Kinoti Marete nethiritwo akiariria yendekithia ria watho bwa kuthimira maandamano watho buria bukwenda kwendekithwa uria ni mubunge wa Ekuru County na Nairobi Esther Passaris akiaria Marete augite nikioto gia kuandamana kiri katiba na bubu kenda kuthabu gichinchwa no mwanka buchinchu gukurukira kura ya maoni niyo referendum utwikare naraniritie nawe. Tiba yetu yuga bobwega nega chokeria maita jaire kauga kiri articles maita jaire kauga ukeja kwithirwa kwina egita tukoroenda guchange anything iri ke bill of rights no nto wi bill of rights no mwanka to thithia referendum jau jange jonda tomba kuthithia na legislative law kana ja tukenda lakini tutimenya change ya bill of rights tutethithia referendum no nto bill of rights ithe ya thithitwe ri go protect mwananchi na ndine ata nini yetu yuga bobwega oni bunga kingeja kwithirwa nkomba ku notify thirikari inkwenda kugoma no nto boitumibire ndi nabyo nyanti bwiri ku explain nyimbiyo tumendi inkwenda kugoma na ngeja kwithirwa nkaumara street ine ntikweu na ntithirwa ndina sira muthemba jwe kana jwe kuna ndi peaceful ntikwithirwa ndi round ngithungutha na ngithia mantu janga na kuura antu then guti muntu umbondigiria so te law yomba kuthithwa twetekanirie buru kabisa nonga rogue government kenda guchange mantu kana MPs betu no ntuibo bachange ya sheria baturitie muinge guti muntu omba guchange sheria ya picketing no ntuike bill of rights ate ambite ku make sure i referendum tukuthithia so legislation chionde ira chi suggest chawa na ore antu bauganga tugeni anga butwire bugeta ira street ine ko anga bugatwa bukandia bukaria slogan ire ko kada icha so and so should go to the tubwirite kutino sheria yetu Kenya kana katiba yetu our constitution yekuga wambe wire anybody ore itete kuthithia bere ake oni ndenda kugoma no ntukwintu kinduriti njaja ketho imantu multiple cha nduritie it is up to you na sheria ni ugwitikiria uthithia bungage ukethwa kamatete muregi nguge askari bwiri kwetho ere ko indaumara no ntunani ntumba ku determine ure muntu omba kuthithia tomba kumara turi antu igana kana turi antu ngiri kana tu ngiri 5 na ndi antu bamwe baka excited mbuga bakambye kugera nkomango kana mantu yange ya ute responsibility ekwa ari ikyo gyotumite woni mbera thirikari kana ikyo gyotumite mbera notify thirikari kende provide security ya kuga na ndi wambye kuthukia wambye kugera nkomango abwiri kugwatwa na bwawe uri okathogania kuruti abwiri kugwatwa na bwawe responsibility eu ni yawe ni individual responsibility no ntuteka tuga nande no ntuka yuni no yuni rete demanda manori nande jaja genzi utuwe tukuwethora tukiuga ingania speculation thirikari kwethora ene kiuga ingania yo organize ingania yo gwitana nande ketha speculation ni atayomba kwenda kwa yuni ketha nda responsibility muntu ungi nte kumenyethera na arabwiri kuja maandamano katiombekana member of parliament achinja sheria tutithithie referendum nonto mantu ja maandamano na jau jange ja freedom ya speech na nteto ja inge chionde chieke bill of rights na you tuga nonga referendum wake yumba gwitikiria tumbo change so antu ba tuguita yes MPs nonto nutu beta ye ja ke drive finance bill tutikwenda beja bagakurukia na tukibera tutubenda by the way you ireto na njira chenyuma na batenda tumenya na representatives of the people yani representative ikuga ugo tebo akubureo teka wome imono nkurukie ba utu ari katwa gutarire no twenda kwithirwa itu tugakwira uri ogeta kuga wejo turia tugakwira na ndi unfortunately rabo members of parliament betu bona je katwa batarire no twibo imono nkurukie eto so batebwiri guturia ati ni opinion yao twenda mono. Tuketana mbere na ntito ingi na ndi munini wa Chibo ntere cha mutindwa na achimirite gwitetera kumenya nawe kworo twakira kurenyangi ya kwendera na tithairwa akibaikia kana kubathitanga ndene ya koti augite baraba kumorota nontu bubu ni enyange baba nene baraba ichithite kiri boda Martin Mugambi gatutaririe nkuruke Chabu Chibo wa location nini ya mutindo erifas mbae na kanete ndeto cia kwendera enyangia na korega kobagwata mbae akiugaga gutireko kiaroringwa ripoti gwake arega kuthigwitiga. For now maomba munde matiwa reported na twageria na mechamani kurora nau ntu bakugeria kukapu na wamba kuguma tatoma kuga tu respond te kila ki mantu monde na kapagala bela mantu mao mange mwanya mau
ariuga magamba mara maingi menyangwa batiendaga kwithirwa bagikinya riboti kiri obici cia githirikari kuringa riboti ino. Turangira ripota cases na tuliambe kumizana tupa ripoti cases mundu wa ripoti cases tutuma kwa matu na gato cases nyingi ile antu batipotaga na kitu kama nanjira chetu mundu no le kuripota kitu menye ne tuimizaga twamenye tukera mtu report station kana tuyumba kutukale contact mwena bobomba na inyiritie gitumi gya kuringa riboti ikagita karama winyangia maumira kenda riboti ino igakinyagira thirikari na thirikari kumithingatira gento ukatuko muyegento tembati muziga twege kuoneka gundu utumbo kire muniga ku watu ko to utaripotete wetu tomato imiza tanto pa report namba tune tuli mweza ga na gani baba kweza tunambe ko bamenya wega tubalenjistiragie kinyumba 10 atumeka na security yetu imbega kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi. Aciari nĩ borĩte gũtigĩrĩra nĩ bakamenyera na kũthingatĩra namba gwaku kenda bomba kwithirwa bakirũmĩrĩra gĩthomo. Kuringana na mũthĩnjĩri ũmwe Ntere Chigembe augĩte kwithirwa aciari batikũgĩta ũrĩa babati nĩ kũgũtũma ana babaingĩ bakethwa bagĩta cukuru. Nicholas Chabare atumenyithie nkũrũke. Chigembe mwana omware ati urwi nethe muthaka no ati urwa ni ngina Ojune father Amathio okaimenyora ni father Murungamiri Ntere Echa Mutuati agitariria abura aciari baremetwo ikomenyera ana abao mwanka athaino kinya ana ababatiri kwithirwa bakithi cukuru batikuonekana bakithi cukuru wendi bakurandaranda kinya taoni. My advice kabisa kire aciari iba ekini kire ana baba iba balitane ana ibero bobo kabisa ana bagembe freedom mwene ne mono iba batha muciari te muciari obatha mwana go cukuru rakonda weta no wetaga anda kumara gita ndo netere chantu gwe kima chionde okeya kweja market ije ya Mutuati ukethera so many teenage in the bus and around here both the badire services chia ukona baitetie naja na inova kweja bakaurira baraba ingi sana ito please ninko boromba achiari bwinde chokanire nikairi tulitane ni ana babetu arigweta kauga akinya aciari ibaingi batwikire aciari bakuya michi irira bakwenda bationa na akinya na abao untubutuma ana babethiro abaina kanya akanenega kuthiurunka amono na kwibinyangiria uturo bwao nare mbona twikara na aciari betu bonthe na betu tarabu bwega muno uti mwana muntu mwake ndathukinya ndi muthaka kaigwa mami no mburia na inyare go mburia getakera mzee akeja kamburia dokumya nga collected there inegembe here muntu ejare awe muciari akejare awe mukuru akejare awe anda nabo bakejare hao ura bakenda kulijanira is very rare tegita leonde no ninga kwena occasion you ko antu babate ukarinya nthi kurwa amwe bambire kulijanira bare amwe na baraniria amwe utakoninya mataro ategita atia yateta bubwega ko wana betu bakonda bategerwo bubwega amwe by guided. Father Kaimenyi na gwetete ekinya utumiri ibwa thimo kiri ana ibutwikite ebwa kwinyangia ana abaingi thimo ikura na bara baingi thimo nonto mwana na chore baba ingi na mwana egembe naja kinya mwana class 4 na thimo nandi cha thimo cha biashara muno na communicate na baba ana baimbi biashara jiro kwina ni bena bijojo nonto ana ukaja kucha boys jonde bara be primary bena thimo girls the same na kinyoro ko muraja muciari akagurwo ibange nare intongi inge je mugurire ko inova gita connection nene sana no tionana aciari ndenda bumenya mantu athimo menya thimu ingina ire nje ku na itumagirwo atia kuma Mutuati Gembe North Peter Class Chabare sana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja na nteto nkuruke. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16.
For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3 verse 16 as your skiza tune. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Paka gwetana mbere kurumira nteto cietu tugicokera kiriuria daktari kiumia giki mwekuru kana mwana mwari na gutarirwo itumi biria biumbikia gutuma ndamu yawe ya mweri ikaingia nkuruki kana ikarito nkuruki ya kithime. The commonest causes ya heavy periods yana problem it is within the uterus itself. Na ituye the commonest causes ya heavy periods ni fibroids. Fibroids ntwariria twaragira mantu ma heavy menses again to fibroids they cause heavy menses na rira kwegwa ere karibu na nyomba ya mwana ere part ya rutaga periods the endometrium they were create a lot of period they were produced na mono kewere some cause of fibroid ni wekereta heavy periods. The other cause of the heavy periods ni rira mwekorwa akwegwa agitumira certain medications. Ituije kwe medications ya affect hormones obara twaririe kuri tare gutumira blood thinners pengine no tubwa thina ya nkoro kana pengine wina thina ya clot ni we ikireta heavy menses
nonto niwa iki affect the clotting nonto blood tikomba go clot watukani kuendelea tu kuma even ndira ibitakwe ni clot tena ya control the bleeding. So those are some of the causes from the uterus. Oka ya kwethira also mwekuru ena thina anything around the cervix. It can affect the bleeding in that it may affect the outflow of the bleed na rira kiwa pengine na a lesion around the cervix na the uterus will contract periods bleeding other than the periods kwa kuna bleeding also from the periods. Lakini there are many other possible causes ya heavy periods. Tuarea mwekuru ena thina ya heavy periods ni kaba akonewa daktari kenda omba kuraithwa ona imbe kwa gisababisha heavy periods nontoga kwina many different causes kwa wini kaba mtu kwa ena heavy periods akonewa daktari na akakisha kwa kumenya ithina imbe kureta heavy periods na agatunga bwega gatori thia mwekura kwena heavy periods i complications mbihewa enachio no that kwa heavy period yakwa mwekura kuruta a lot of blood na damu ino kuma iruma kire mwiri wake na muno complications yana heavy periods ni kwegwa mwekoro omba kuthirerwa indamu nontorea kwenda ku bleed no va ko lose blood na muno kere supplements ile tama iko ila ishowa ikiomba kurudha damu nonto akebleed na ko lose iron na ko lose folic acid na ko lose so many other nutrients ikwe weekendekana yomba kwa mwekoro akwa anemia na kuni transfusion neo anemia ino tuna kuwa kutuinda mu na tamwekro amba komenya rimwe wa mwekro kwa na kunoga muno kwa ta rimwe kwa kiongo gikara yetumaga kana kwa nkro kuringa kana tumba kuruta ngogichi yake ino ni possible complication ya kwa na heavy bleeding. Also there mwekro na heavy bleeding itu ya tiomba utweka productive for sure nonto that heavy bleeding kwa na kwa terera ngogichi yake na mantu mako matikuendelea sawa na monota dira ena periods ituye mwekono bakuwa kinya kumenyera ana bake kana family kwa it is important that ameko na heavy bleeding atukana kuonekana kenda treatment na iwa kiendelea na ngogichi yake bwega ibwega ni na diure ngetu atukiariria mamono antu magokonia high risk pregnancy utigatere kuwa kiraithiria. Kirimekire na mikarira kimagike no gutarwa kumenyera nkunyu ciaku na kwitaga sibitari ndira wona cia chencherange. Mikire anarua ni akumenyera kirungo gitawa nkunyu. Kiringo giki gikuraga bwega ontuku ukirijaga protein na calcium. Rukunyu ni kirungo kiruko mono riria rutimenyeri tontu turitaga ngugi na njara cietu na rukoro ruingi rwitaga rukunyune. Kurugiria ruko gita nkunyu ciaku ikwie jukaia kanya uthambie na kamurachi ga nkunyu riria okwiria ukagita nkunyu ciaku na maigo rira wona rukunyu rwaku rukigarura rangi itawone ndagitari cibitari utagerwe thina yomba kwithirwa iri mwiri jwaku. Muthijantso na njira indi kwingi na njira inkinyaniru no na chiaringa themwe na nusu kwendere amuthenya